Puilano media kitchen no black hambai maruo. Ani mung ke Bikash Debbarma. Ang sullo Mandai Pulinpur ni Congress aini party ngai Batai jak. Je tini nung je prathi Congress bodol ni ngai besamani tam na harai tam nugoi je Congress bodol lo ya peri rikha. Abo kaito black kolokma sanak layo haiban ang soke sawana. Ang puila 2013 rogo 12 rogo ang YTA tei MBBWS ni ngai je NGO kaisa. Borong ni bichingte ang blai kothoma kaha mangkha je separate state tata mane katal haste TTADC no base khlai abang blai khapur mani ang TRIPURASA ngai khoroksang TRIPURASA ngai eka abo khapur ang blai samung tangkha borok bai a jorao ano ani samung nogoi IPF ni ngai ano khoi district ni youth ni president obo hebang samung tangkha eka bonolo IPF to podre pot o dabino tu yang heleng kai nukha abone ulokai taisa 2021 Tripura motha hanai phaiga chini bubagrani bichingtui Greater Tripura land obonang tebo sajagi khaibani phiaba oborongno ang tini nukha borok obo o dabio tongya kabangma jorao podre pot phai Greater Tripura ni kok samrok ang sunugyangi tini ang taisa 2023 ang last Tripura motha ni monitoring committee ni arrest village committee ni chairman ano songjak ang samung khaiga samung khainai mani ara asenglia last ang bahai mangkha 2023 no last digi october bro BGB bai thangjenai hinang ani ajoran blai bkhawo ang krak khai borno nukha an mokol bai nukhan wansongo kubuni last song khanga kayang wansuka Tripura hawo obhaike rajniti khailai tenglia karon hingkengke जों दिनै जे tabuk recently jeta songmari ngi tongo ADC ni o ADC sabori abro जों agibo saimajak haiban angu sini je regional party rok je bongni dabi rok motui je bongni tangmung samung rok motui yang bongni dabi khaimen nang puitu saya kai oborok ubo ungniya karon ka tamung inginiya kendro o tabuk BJP sarkar tongoi tongo o BJP sarkar mane waini accord khaika IPF ti bai accord khaika accord to hinmaya abo high power modality committee chukti abo accord romi mano brok khalel kya erbro tabo triparty accord abo khaika bini jora khajak abo bebag no lai thanga taw 2 bosor se karan kanang to kaisi thanga 2000 nagardi kaisi thanga abo hai khai thanga kai tabu tobo sika a jora wang je congress join nang bad dong khaje tini je chongmari ngi tongo ADC to sini thui thangnai sini Tripura sarong hamja koknai hene ang bini samuni bising tinugo borom gonang jek Indira Gandhi thui thanai bini bising ti jeng tini oro tabu or kebangma party batalai tonglayo potre kebangma party tabu ani chin constituency simang saunu solo Mandai Pulinpur je 6ta tongo independence kaisa tongo obo hekai batai tonglayo eke o jaga o ang party ni bung sanan naya borok जों Tripurasa ni bagi khainai जों Tripurasa ni bagi dabi khai जों Tripurasa ni bagi samung tang hin saitong phiaba nungla boro samung tang khaba ADC no base khaisi nung tabu CM EM MDC salai tong sini borong bonang je thoi thangnai Indira Gandhi riakai जों tini ADC kri जों tini ADC mai hanang wansugo karon ka bongni khani bising tini जों manai जों ro batalai tong aboni bising tini ang sini Tripurasa ro koinan mo jongo je sini borong bonang je Indira Gandhi ni thani जों tabuk lakai najak o lakai no जों tabuk sunani hinggakai sini congress ai tabuk blai boskango agogoi tongo central hindi sini Tripura o hindi जों 28 ta sito batai tongo sini congress ai Tripura o sini borong bonang pradesh sabapati Ashish Kumar Sahaji te AIC ni AICC ni inviting member borong bonang Sar Sudipji te sini Adivasi ni tui dulnai agi ni simi dofani lorai khnai TSM ni president jajak borong bonang Sar Shobdo Kumarji borok busukai jono kaham tabuk jono
TRIPURASA ni bagay samung batangri tong phiaba borok tini oro phainani naya tai kumini jaga o जों नुगौ tai kuni party rok kwbangma power phaika IPFT power phaika TRIPURA power phaika Bidhan Sabha o birodi dol ni samai tangkha tabo hongkai borok ta sarkar tongoi tongo gai जों khonawo ang nugya ang borok nang sana musung ya borok no kintu tabo commission chalayo tamo chalayo samung nongkhor kai contractor ni tender nongkhor kai obahai salo obo to norok ni media ni bisingti kwbangma channel ni bisingti prochar ngai tongo je asalayo commission chalayo tam to borono salayo abang borok nang benamo je ang boni kukri khanawo ang nubo nugya ang obahai samung dal jabo krei ang kuno sarkar ni power obo thayako ani jibon ni ang tini jora kuno party ni power ruling ni ukowang makhaybo TRIPURA motha je ADC ruling o kichama tongka je TRIPURA motha BJP alliance purka ang kerika manana ang ruling ang keriko hingke ke obo hake chini borok sawo baksa sawo Delhi thangka ahai thangka ang sananayo Delhi ya Geneva phojonta thangka chini borok sabo thangka Sar Vijay Kumar Rangkhal Sar Mebar Kumar Jomatia nini Madam Patal ko nabor Geneva phojonta thangai jati songo thangai kok saika chini result 0 phiaba ang jotton chele tini congress aino tui khaba samani hingke ke Indira Gandhi singno 6 schedule na puro ta tinin hai TRIPURASA accord triparty accord body report khaya borok chini dukho hamya saya sing sugya sing commoner dik thang tongkha sing or tigi tongna ka chini bagai khajak nango 10,491 square borok kilometer ni bisingo 60,132.56 square kilometer singno riwi rikha ke naidi sing prai bini maya ni bisingtei chini borong gonang je Pradhan Mantri Indira Gandhi ni bisingtei जोंबो सोंमाखा त्रिपुरानि 100 भागे 68 शतांश सोंमानखा एकाय कांग्रेस की जोंनो हामजाय दाखलाय जागाव कांग्रेस आइके जोंनो त्रिपुरासा हामजाय दाखलाय ओ पार्टीनो नरै जों जे तिनि आलका पार्टी खायनानि पर्सन जे फाया आं तिनाबो साइमानखा आंबो राजनीति आसबि गतग्रै खायते आं तिनाव जागा फाय सबबायका आबन बगे आं बोसकांगो जों टेबो नुगै माननाय 2029 सनो जों जोंनि अपोजिशन लिडार पार्लियामेंट नि ब प्रधानमंत्री नाय आफुर जों बसाय दङ बता जों मेसेज दै दङ जे करक बलं हालं दै गोबां माथाय अब जतनो आदिवासी रंनि हिन साय दङ एका आंगर ताकिसा सानान मोसङो बाक्सा बरक जोंनो प्रश्न खयो नंना ताम आदिवासी ताम त्रिपुरासा हिया हने हिनो अब खूब अब कुथुक कायमावान सको आं कारण के आं सालजा त्रिपुरासा चिनि दफान बुं त्रिपुरासा हनै प्राय चिन त्रिपुरानि जत डिस्ट्रिक्ट थायापन आंबो 5-6 डिस्ट्रिक्ट थांगै जों एनजिओ नि बिसिंथि थांगै त्रिपुरासा हनै जों थेपालायखा पोस्टार आं वाबनो खानां माने त्या आं लासो थांगै बुजि मांखा जे चिनि त्रिपुरासा माने आदिवासी हाय जों हाय जे इंडिजिनास आबरो तो चिनि त्रिपुरा सिमियाबले दिनि मणिपुर मेघालय नागा तै बनिबरसे आसाम अबाहिनिबरसे आयां तै साउथ इंडिया नि नॉर्थ इंडिया दें रग तंगै तंगो एका आबरगनो कक थाइसाबाय बा वार्ड काइसाबाय साइमाना बगै जोंनो आदिवासी हनि चिनि एआईसीसी नि होइते बरनो एप्रुवल खायै चिनि आदिवासी चेयरमैन आदिवासी कमिटी कांग्रेस नि खावै बिखा अबश्य नि बगै बिलाइ काहाम तामनि बगै बो खाका हिमाले जों दाबि साबि खायनान बायखाय जों उ जेनेरेल रग जों दाबि जों खाबिया चिनि बगै आलादा जों वानसंना नांगौ अबश्यनो सेफ बिखा साबरिखाबो कांग्रेस आइरिखा अब हायकिनो जों बिसास दंगो चिनि दफारनि बरक चिनि त्रिपुरासा रक कांग्रेस नि सामंनो बसकांगो खायनाय तामनि हिमनि आंगो सानामानि हिमले आं उसकांगो स्क्रुटिनि पायै मिया 27 तारिख 26 तारिख स्क्रुटिनि पायै मिया चिनि आंगो गुरिखा yang Sorbong Ruprai yang taikuni da kisak gorika asu jora malia brok saimano congress ni samungno ADC sabori ADC bahake phaika obohairo ADC simia chini je
17টা एसेम्बली तंगमानि विधानसभा तंगमानि सीट सिनि दिखन बागै सिनि बरम गोनां बिलाय बरम रिजागनाय सिनि दफानि बागै बिलाय बिलायखे बरम गोनां सात विजय कुमार रांखलनि बिथिंतै तै 3टा सीट बारि थाका 1/3 थाका सिनि कक सानाय ताइसा बाङै मानखा अबनो एकाय अबनि बेर उतेबो तंगो जों बसखांगो 125th एमेन्डमेन्ट कांग्रेस आई जेफ्रु सेंट्रल बिल नेतृत्व सरकार ngana afro 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास संनाय afro सिनि एडिसिनि फान्तेबो राखनाय सिनि त्रिपुरासा तेबो सरकारनि मानथाय सक्ताय रक तेबो गोबां खाय मानन आं पयतो खाय ए लुकुरंले ताम कक खसानाय बसखांनि साननि इलेक्शन नतुय लुकुरंनो अबनो गजारो आं जों तिनि फाइनाय चंमारिवो 12 तारिख सिनि 28टा जे एडिसिनि बाताय मंगो सीट दंमान वाचक थायो जरो जागन चिनि बातायनाय रक दंगो अरगो जतनो चिनि याफा मारिवो नौनि खाकुफुर बायखाय नौनि याक कथा बुनि तैजे बुट नंनाय अबनो कांग्रेस आयो रिना निंथो ताम नंगै रिना निंथो ताबु मुतुमान फिका मा साना कलायो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै दुइटा भाषा कमिशन ओंखा एंखाय बनिउलताय ताबु लराय खाय दंगो चिनि सिगला चालाय र रोमान स्क्रिप्ट बसाक नांजागै दं आं बाबुनो सानामो जोंगो रोमान स्क्रिप्ट चिनि बागै बिलाय नांमानि चिनि कक थाइनो चिनि कक रंनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बिलाय नांमानि आबनि बागै आं आरो आन कैसन नलेज आं आसल एक्सपर्ट बरक बुया आं सानानमो जोंगो रोमान स्क्रिप्ट नि 26टा अक्षर 7टा अक्षर बादुय जों 22टा बायनो चिनि कक बरनो सराय सरायके जों सैमानो आरो बाताम दं एफ गरै एफ नांगिया जों एकाय एफ नांगिया एक्स नांगिया ताई बिफोर बलकान रक जोंमान अब नांगिया ताई किउ रक नांगिया आ काइब्रि अक्षर जों नांगिया आबनि उबैनो जों अबनि बेरेनो चिनि गाहामकै जों सैमानो आं साइमानो चिनि सराय रक गोबां जों पारा रगंदि चिनि नग रगंदि चिनि इंलिश मीडियम फरायनाय रक जारा बांला सब्जेक्ट नाया रक ताबुक चिनि कक बरक एग्जाम कक बरक सब्जेक्ट नानाय रक बरक कक बरक एग्जाम नि बागै बेलाय वाना जागो परीक्षा गाना गाना बरक साव बाहायकै चिनि कक बरक सब्जेक्ट न बांला अक्षर बाय सैजाक न क्वेश्चन परिवै दसियानो आन्सार तो रोमान स्क्रिप्ट बाय फिया क्वेश्चन जे आं बुजि मेताखौ आन्सार आं खायनाय वो बंनि थाने आं बंनो कल खनायै आं बिलाय वानो फियाबा चिनि कांग्रेस आइनि बिसिं थिंखाय चिनि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटि नि बिसिं थिंखाय रोमान स्क्रिप्ट न बर गसि नावो बर पावर फाइके नानि गसि जा रोमान स्क्रिप्ट बयते कुन आन्दोलन खाय नांगिया कांग्रेस आइ त्रिपुरा वो सरकार फाइके माने न इनका अब तै अब बेर तै ताम अब रोमान स्क्रिप्ट तै चुबुस आन्दोलन खाले हपं जों थुया चायाखै आन्दोलन खालायमे नगो जों तो नुहुरि दङ बसखां कांग्रेस आइ सरि सरकार फाइके 2800 फारका फाइके जों अब मानै थानाय अबन बेरि द तै कुन जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आन्दोलन खाय रां सबायो चिनि टाइम न लस खायो अब एरें एरें सि कांग्रेस आइ कौरि दङ आरन बिसिं नर खेलनाय दि चिनि मीडिया टाकु संनां कयो चिनि आगर तलनि कांग्रेस बबनो उकलगो काय सैजाक तंनाय दि त्रिपुरा हास्ते कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमिटि नै आरो अलरेडी बर रोमान स्क्रिप्ट बाय सैरिखा आबनो प्रमाण बर रिनाय कक रिजा कांग्रेस कक रिखाय कक नारगो पावर फाइके दिउ हामबाय